Dobar dan, još jedna ideja za današnji ručak, doček, može i večer. Jedna vrsta palačinki što nisam pravio ima jednu 10 godina, ako nema i više. To mi je jedan kolega pokazao, slane palačinke, a sastojci su 200 grama brašna, 50 grama kuruzovog brašna, 50 grama do 100 grama putera, malo mlijeka, malo vrhnje za kuvanje, znači ide 50 ml u vrh glave i jedno jaje. I kada ste napravili tijesto, onda unutra izribate šampinjone ili nešto drugo. Ja sam stavio ovdje brown šampinjone, bijele šampinjone i malo drugih trubica, trube radi ukusa.